Mwongeye kumererwa neza cyangwa se mwongeye kwirirwa cyangwa se mwaramutse bakunzi bazamuka TV bitewe naho muherereye. Turavuga bari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye mu Rwanda, Iburasirazuba, Uburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, Umujyi wa Kigali ndetse n'abo mu ntara ya gatandatu. Ndavuga muri diaspora, abari mu bihugu bitandukanye badukurikira kabisa, batwereka ko tubana hano kuri Zamuka TV igihe cyose. Bavuga ko amakuru dushyiraho akenshi abafasha kumenya ibiri kuvugwa, ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bimwe bitandukanye, kuko baba batabonye umwanya wo kuyasoma kabisa, twe tukayabashyirira hano hafi kabisa. Uyu munsi rero tuje kureba andi makuru y'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, kuri bitangazamakuru bitandukanye bikorera mu Rwanda ndetse no hanze yarwo kabisa. Tureba amakuru ari breaking cyangwa se amakuru ari update cyangwa se amakuru ari kuvugwaho cyane kabisa. Turaje turebe ku byerekeranye n'inkuru ziri kuvugwa nyuma y'ikiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'itangazamakuru ku buzima bw'igihugu butandukanye, ndetse tureme n'andi makuru atandukanye avugwa ku isi ya rurema. Mukanya turaje tugaruke, ariko ntucikwe kabisa. Amakuru dufite ni menshi kandi ni amakuru mashya gusa ni n'amakuru atangaje. Mbere rero umukunzi we wazamuka TV, icyo twagusaba no gukora subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi tugakomezanya muri aya makuru atandukanye tugiye kukugezaho y'ibivugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Perezida Paul Kagame yabajijwe ku kibazo cyerekeranye n'iby'insengero kabisa, agira icyo asubiza kabisa. Murabizi ko insengero zimaze igihe zifunze kubera ibibazo bimwe na bimwe byagiye bigaragara mu nsengero zitandukanye, ariko Perezida Paul Kagame, umuntu bita Oswa Kimu, mu kiganiro n'itangazamakuru yabajije Perezida Paul Kagame ibyerekeranye no ku nsengero, agira icyo amusubiza. Perezida Kagame yagize ati: Perezida Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nk'uko inkuru tubibona kuri Radio Rwanda.rwa, ikinyamakuru cyo mu Rwanda, nuko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko ibi bibaye ko ari we ufata umwanzuro ku nsengero zitandukanye zafunzwe atakongera kuzifungura, ahubwo abantu bagashishikarizwa gukora, kuko mu nsengero higanjemo ababandi. Isesengura ryakozwe n'urwego rw'u Rwanda rw'imiyoborere RGB muri Nyakanga na Kanama 2024 ku nsengero zirenga 13,770 ziri mu bice bitandukanye by'igihugu, ryasize insengero 9,171 muri zo zifunzwe kubera kutubahiriza ibiteganywa n'amategeko. Hakurikiyeho amabwiriza imiryango ishingiye ku myemerere igomba kubahiriza, arimo n'ibigomba kuba biri mu rusengero rwemewe gukorerwamo, kugira ngo abungwabungwe ubuzima bw'abaturage bazigana. Mu biganiro abanyamadini bagirana n'inzego za leta, kenshi bagaragaza ko hari ibyo basabwa bujuje, bityo ababishinzwe bakwiye kongera kujya gusuzuma bakabakomorera kongera gusenga. Mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye n'abanyamakuru ku wa 27 Ugushyingo 2025, yavuze ko atabona uruhare rw'insengero mu bijyanye n'imibereho y'igihugu. Ati: iyo biba je nta nsengero nafungura, nibyo dukora tubikora kugira ngo abantu nyine, naho insengero mu iterambere muri ibi byose twavugaga by'intambara ziri ku isi n'imibereho y'igihugu, insengero zifitemo uruhare iki? Perezida Kagame yagaragaje ko ikigaragara cyane ari uko mu nsengero habamo ubujura n'ububandi kurusha ibindi. Ati: nazo ziratanga akazi se? Bariba, ariko mu bahemwebwe. Je ibyo mbona ko ari abantu buzuyemo abubandi gusa, kurwana n'abandi bari mu nsengero nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose.
nyine kurwana n'amabandi kurwana n'ababandi bari mu nsengero nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose, ariko mwebwe abakoloni barabarindagije namwe murarindagira. Ubu twirirwe tuganira ku bintu by'insengero, mujye guhinga mworore. Mu bihe bya COVID-19 insengero zarafunzwe, abantu bose basengera mu ngo zabo, amadini akomeza yitabaza ibitangazamakuru birimo televiziyo na radio kugira ngo agere ku bayoboke bayo, ahita anafunguza momo code kugira ngo abayoboke bayo bashobore gutura. Perezida Kagame yavuze ko ibyerekeranye no gusenga abantu banabikorera kuri telefone. Ati gusenga nushaka usengere kuri telefone, aho byaturutse ntuhazi. Insengero zose ahantu ziri, ahubwo ni uko dushaka gushyira ibintu mu kuri, ntabwo dushaka guhutaza abantu, naho hafunzwe nke. Umunyamakuru yahise avuga ko hari uturere tumwe dufite insengero nyinshi zifunguye, bigatuma hari abava aho batuye bakajyayo, ibintu bikurura umubyigano. Perezida Kagame ati naho tuzazifunge, ahubwo aho ziri tuzazifunga, bajye basengera mu rugo rwose. RGB iherutse kubwira abadepite ko hari insengero nke zamaze gufungurwa nyuma yo kuzuza ibisabwa. Hari kandi ubusabe bw'imiryango 84 igaragaza insengero zujuje ibisabwa zisaba gufungurirwa, ariko 15 zasabwe gusubira inyuma bakuzuza neza ibyo basabwa mu gihe 68 ibyangombwa byayo bikiri kwigwaho. Niyo nkuru twabwira yerekeranye n'iby'insengero Perezida Kagame yavuzeho. Perezida Kagame yagaragaje ko guhagarika ubufatanye na Arsenal ntaho bihuriye n'igitutu cy'abanyaburayi. Perezida Paul Kagame yavuze ko kuba u Rwanda rugiye guhagarika gukorana na Arsenal binyuze muri Visit Rwanda ntaho bihuriye n'igitutu cy'abanyaburayi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri uku kwezi nibwo urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB ruherutse gutangaza ko kubwumvikane amasezerano rwari rufitanye na Arsenal binyuze muri Visit Rwanda azarangira muri Kamena 2026. Mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa kane tariki ya 27 Ugushyingo 2025, yasobanuye uko byagenze kugira ngo aya masezerano abe atazongera. Yabanje kugaragaza ko yishimiye kuba Arsenal yaraye ibonye itsinzi ku mukino w'umunsi wa gatanu wa UEFA Champions League igatsinda Bayern Munich ibitego 3-1. Yakomerejeho asobanura kuko ikibazo cy'abanyaburayi batifuriza ineza u Rwanda atari cyo cyatumye imikoranire ihagarara, kuko amasezerano y'ubucuruzi ahagarara ku bwumvikane bw'abanyagiranye kandi ko bitamubuza gukomeza gukunda Arsenal. Ati imyaka 8 ni si igihe gito ndakeka mu byumva, ariko turacyafite Atletico Madrid, dufite PSG kandi ni amakipe y'i Burayi. Icyo gitutu cy'abanyaburayi si ikibazo, ntacyo bizantwara nk'umufana wa Arsenal. Nzakomeza ndebe imikino yayo, wenda nanajyeyo kuyireba nimba mfite umwanya. Ari amasezerano twari dufite mu myaka 8 ni amasezerano y'ubucuruzi. Amasezerano y'ubucuruzi asuzumwa buri mwaka cyangwa buri mwaka w'imikino. Niba uyu mwaka turebye tukongeraho imyaka 3 tugafata andi agasuzumwa buri mwaka gutyo. Impamvu yo gusuzuma ni ukureba niba wenda ibigezweho bikeneye ibindi bintu. Uko mbizi ndeba ku ruhande rwanjye ni amasezerano arangiye tutarabonye ibihagije, ubwo tukabona tutakomeza gushoramo menshi, urundi ruhande narwo rukavuga utyo. Hari amasezerano yari ari kujya mbere,
hari ibyari birimo bihindurwamo, ariko abantu bacu nabo ku ruhande rwabo bagira ibyo batumvikanaho, bagera aho bemeranya ko hashakwa undi mufatanyabikorwa wahaza ibyifuzo byacu. Uko niko byagenze mu by'ukuri. Ngaho nguko Perezida Kagame kandi yavuze kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yirukanse ku masezerano u Rwanda rwari rufitanye n'amakipe akomeye ariko bikayibera iby'ubusa. Ati muribuka ubwo RDC yajyaga mu Bwongereza inshuro nyinshi yiruka ku masezerano yacu na Arsenal, babigira ikibazo babisubiramo kenshi bajya no muri PSG. Ibyo ntibyakoze kuko abantu baravuganye, amasezerano arakomeza. Icyo gihe kandi nibwo twanagize abafatanyabikorwa benshi. Naho igisekeje ni uko ubwo RDC yari itsinzwe batangiye gushaka noneho amakipe nabo bagirana imikoranire. Ni ukwiruka ku bintu waruha nawe ukajya kuri bya bindi nkabyo warwanyaga. Ibyo birerekana ko babikoraga ngo basebye u Rwanda, atari ukubera ko amasezerano yari afite ikibazo kabisa. Ngaho nguko rero kuri iyi nkuru ni iki twavugaho byerekeranye n'amasezerano Arsenal yari ifitanye na Visit Rwanda. Kagame yari abajijweho uburyo yarangiye cyangwa se uburyo yasojwe kabisa. Dukomeje n'amakuru avugwa mu Rwanda. Miki yasezeranye imbere y'amategeko na Aga Promoter. Miki muramuzi cyane mu mafilimi atandukanye na Aga Promoter ku bintu akora kuri social media, apromotinga ibintu bitandukanye. Aba bavuzwe cyane mu rukundo rwabo, ariko bamwe bakagira ngo n'ibikino, abandi bakavuga bati ni amakomedi cyangwa se ni prank bibereyemo. Ariko kera kabaye Aga Promoter ndetse na Miki basezeranye imbere y'amategeko. Nyuma y'uko Aga Promoter yambitse impeta Miki bakiyemeza kurushinga nk'umugore n'umugabo, kuri ubu bamaze gutera indi ntambwe basezerana imbere y'amategeko kubana akaramata. Iyi nkuru tubona ku bitangazamakuru bitandukanye ivuga ko wari umuhango wabereye ku biro by'umurenge wa Nyarugenge, nk'uko bigaragara mu butumwa butumira inshuti zabo. Aga Promoter na Miki basezerana kuwa 27 Ugushyingo 2025. Uyu muhango wo gusezerana imbere y'amategeko bibaye mu gihe Aga Promoter yari aherutse kwambika impeta umukunzi we Miki kuwa 9 Ugushyingo 2025 mu birori byabereye nanone Irebero, ari naho bakirira abatashye ubukwe bwabo. Ubwo yari amaze guterwa ivi akambikwa impeta, Miki yavuze ko bakabaye barasezeranye imbere y'amategeko muri Kanama 2025, ariko bitewe nuko yari atarabona indangamuntu bisaba ko bazabanza gutegereza. Aga Promoter uzwi nk'umuhanga mu gukoresha imbuga nkoranyambaga yatangiye gukundana na Miki mu 2024. Icyakora batangira badashaka kwerura urukundo rwabo, gusa uko iminsi yagiye yisunika byarangiye barwemeje, ndetse kuri ubu bari mu myiteguro y'ubukwe bwabo. Urukundo rwa Aga Promoter na Miki rwakunze kugaragarwaho kuvugwaho ku mbuga nkoranyambaga, ndetse rurushaho gushyuha kuko batangiye gukundana nyuma y'uko uyu mukobwa atandukanye na Captain Regis, nawe uzwi muri sinema y'u Rwanda kabisa. Gusa abantu bari kuvuga bati uru rukundo rwabo cyangwa se uko basezeranye imbere y'amategeko n'ubundi ni nako bazasubira imbere yayo basabana gatanya byananiranye, kuko bavuga ko Miki adashobotse bitewe n'ubushizi bw'isoni bwe. Reka dutegereze urukundo rw'aba bombi cyangwa se umubano w'aba bombi. Reka dukomeze turebe mu Rwanda. Amakuru avugwa mu Rwanda. miliyoni 150 z'amadolari zigiye gushorwa mu kwagura drone zikoresha AI mu Rwanda. U Rwanda rugiye kubimburira ibihugu 4 bya Afurika byegenewe inkunga ya miliyoni 150 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga miliyari zisaga 218 z'amafaranga y'u Rwanda, zizifashishwa mu kwagura indege nto zitagira abapilote, drone zikoresha ikoranabuhanga ryo
ubwenge n'ubuhangano artificial intelligence. Iyi nkunga yatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagenewe ikigo Zipline gikomeje kwagura ubwikorezi bwo mu kirere bwifashishwa drone ku mugabane wa Afurika, gihereye mu Rwanda aho cyatangiriye mu mwaka wa 2016. Ni inkunga biteganijwe ko izatangwa binyuze mu bigo Goldman Sachs and Sequoia Capital, igihe Zipline izaba imaze gusinyana amasezerano na Leta y'u Rwanda, iya Kenya, Nigeria na Cote d'Ivoire yo kwagura ikoranabuhanga ry'ubwenge umuntu buhangano mu bwikorezi bwo mu kirere bwifashisha drone. Aya masezerano agamije kurushaho kwimakaza gukwirakwiza ibikorwa remezo bya serivisi z'ubuzima hifashishijwe AI ku mugabane wa Afrika. Iyo nkunga iri mu byo guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yita igerageza rigamije kwishyura imikorere myiza y'ibihugu, aho ibihugu byatoranyijwe bizafashwa kongera ibikorwa remezo bigezweho bya Zipline byifashishwa mu buzima. Ngayo nguko iyi nkuru twavugaga nuko yameze kabisa. Reka noneho turebe kuri izi nkuru zidasanzwe. Urukiko rwo mu gihugu cy'Ubuhinde rwategetse abaganga bo muri iki gihugu gukemura ikibazo cy'imikono yabo bijyanye no kuba abenshi muri bo bandika inyandiko zidasomeka cyangwa se inyandiko mbi. Ni icyemezo urukiko rukuru rwa Punjab and Haryana rwafashe mu gihe ikibazo cy'imikono idasomeka ku baganga gisanzwe kigaragara mu bihugu byo hirya no hino. Ruriya rukiko rwavuze ko inyandiko isomeka y'amabwiriza ya muganga umurwayi yandikiwe ni uburenganzira bw'ibanze, kubera ko ishobora gukora ikinyuranyo hagati y'urupfu n'ubuzima. Iyi nkuru tubona ku bitangazamakuru byariya mu Buhinde ndetse n'ibindi mpuzamahanga. Ivuga ko cyakora rura rukiko rwategetse abaganga mu gihe nta muntu wari wigeze arurega ko bandika nabi, ahubwo icyo cyemezo cyavutse mu rubanza umwe mu bagore bo mu Buhinde yari yararezemo umugabo yashinjaga ibyaha birimo gufata ku ngufu, kumuca inyuma ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. Umugabo yarimo aburana asaba gufungurwa by'agateganyo. Muri urwo rubanza nk'uko BBC dukesha iyi nkuru ibivuga, umugore yavugaga ko uwo mugabo yamuriye amafaranga amusezeranya kuzamuha akazi muri Leta, amukoresha ikizamini cyo kuvuga interview cy'igihimbano ndetse amukoresha imibonano mpuzabitsina. Ni ibyaha uregwa yahakanye, agaragaza ko yari asanzwe afitanye umubano n'uriya mugore ndetse ko urubanza rwavutse kubera amakimbirane ashingiye ku mafaranga. Umucamanza Jasgurpreet Singh Puri wo muri warimo aburanisha ruriya rubanza yavuze ko ubwo yarebaga kuri raporo ya muganga wemewe na Leta wasuzumye uriya mugore yabonye itumvikana. Yagize ati raporo yashegeshe umutimanama w'uru rukiko kuko nta jambo na rimwe risomeka. BBC ivuga ko inyandiko ya mapaji abiri y'icyemezo cya muganga yabonye idasomeka. Umucamanza yuzemo ati muri iki gihe ikoranabuhanga na mudasobwa byoroshye kugerwaho, birababaje kuba abaganga ba Leta bacyandikisha amabwiriza imikono idashobora gusomwa n'umuntu n'umwe ahari usibye bamwe mu bahanga mu by'ubutabire. Urukiko rwahise rusaba guverinoma y'Ubuhinde gushyira amasomo yo kwandika neza mu nteganyanyigisho y'amasomo y'ubuvuzi no gushyiraho ingengabihe y'imyaka 2 yo kwandika amabwiriza y'aba muganga hakoreshejwe ikoranabuhanga. Polisi yategetse kandi ko mbere y'uko ibyo bitangira gukorwa, abaganga bajya bandika imikono isomeka bifashishije inyuguti nkuru kabisa. Iyi nkuru nuko yagenze
nuko iyi nkuru yari imeze yakadashya. Noneho reka twongere turebe indi nkuru ivuga ko Washington abasirikare babiri barasiwe hafi ya White House y'inzu y'umukuru w'igihugu. Abasirikare babiri ba Amerika bo mu mutwe wa National Guard bakomeretse bikabije nyuma yo kurasirwa i Washington DC munsi y'ibirometero 2 uvuye kuri White House, ibyo umuyobozi w'umujyi yise kurasa kwa gambiriwe. Polisi yavuze ko ukekwa icyaha wenyine yarashe ku basirikare babiri bo muri National Guard z'ingabo z'igihugu baturutse muri Virginia y'Iburengerazuba ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu ushize, mbere yo kunanizwa n'undi musirikare wari hafi aho wumvise urusaku rw'amasasu. Icyo gihe Perezida Donald Trump wari muri Florida nk'uko bitangazwa na BBC dukesha inkuru, yavuze ko bivugwa ko uwitwaje imbunda ari umwenegihugu wa Afghanistan winjiye muri Amerika muri Nzeri 2021. Yahize ko ubuyobozi bwe buzakora ibishoboka ukekwaho icyaha akishyura ikiguzi gishoboka kubera igikorwa kibi, igikorwa cy'urwango ndetse n'iterabwoba kabisa. Reka dukomeze n'aya makuru turebe icyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye SADC. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye SADC ubufasha bwo kotsa u Rwanda igitutu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye umuryango wa SADC kuyifasha gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo rubashe gucyura ingabo ivuga ko ziri ku butaka bwayo. Kinshasa yatanze ubutumwa biciye muri perezida mushya w'inteko ishinga amategeko yayo Aimé Boji Sangara ubwo yari mu nama y'ihuriro ya komite nshingwabikorwa y'inteko ishinga amategeko y'umuryango wa SADC yabereye i Durban muri Afurika y'Epfo. Uyu yagaragaje ko kuva amakimbirane hagati ya RDC n'u Rwanda yatangira, igihugu cye cyakunze kugaragaza ubushake bwo kuyakemura biciye mu biganiro bya Rwanda, ibya Nairobi, ibya Washington ndetse n'ibya Doha. Kinshasa imaze igihe igirana n'umutwe wa AFC M23 ivuga ko ushyigikiwe na Kigali. Ku wa 15 Ugushyingo impande zombi zashyize umukono ku mahame shingiro azazifasha guhagarika intambara imaze imyaka 4 izihanganishije. Aimé Boji yavuze ko nubwo habayeho isinywa ryari amahame agamije kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu mu bice yise ko bigenzurwa n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije na AFC M23, hakigaragaramo ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu. Ibyo avuga ko biterwa no kuba u Rwanda rudashyigikira mu bikorwa ibyo rwiyemeje. Ati nubwo impande zombi zemeranyije gutanga agahenge, iz'u Rwanda na M23 ntibahagaritse kugaba ibitero mu bice bizwi nko mu duce dukorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni ibintu twamagana buri munsi. Hejuru y'iryo tera ry'ingabo z'u Rwanda haza no gutwara amabuye y'agaciro yo mu burasirazuba bw'igihugu kabisa. Bajo yavuze ko ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo bisamba SADC ubushishozi bwinshi, asaba uyu muryango gufasha RDC mu gushyira igitutu ku Rwanda kabisa. Ni ikibazo gisaba ubushishozi bwa SADC. Niba uyu munsi hari ibiganiro bya Washington, ni ukubera ko u Rwanda rwanze kubahiriza ibyo rwariyemeje. U Rwanda rwanze kwitabira inama yari yateguwe na perezida wa Angola wari umaze igihe kirekire akora kugira ngo tubone amahoro, ariko birangira Perezida Kagame yashatse kutitabira kabisa. Ngayo nguko nibivugwa kabisa. Reka dukomeze turebe izindi nkuru zitandukanye zivugwa kwisi, ariko inkuru zidasanzwe. Umugore yabyaye ibuye ripima garama 250. Umugore w'imyaka 33 utaratangajwe amazina kubw'umutekano we wo mu mudugudu wa Chirombe mu gace ka
ka Cheku mu karere ka Neno muri Malawi yabashije kubyara ibuye riremereye rya garama 250. uyu mugore yabyariye ku bitaro bya Matandani Mission Hospital. umuyobozi w'ibitaro James Wayire yatangaje ko uwo mugore yagejejwe ku bitaro ari kumwe n'umugabo we, agaragaza ibimenyetso by'icyo kibazo ariko nk'iby'umugore uri kubise. James Wayire yavuze ko yahise yakirwa mu gice cyita ku babyeyi aho abaganga bamufashije kwituma iryo buye rinini mu buryo busanzwe ridahungabanyije ubuzima bwe. nk'uko AP abivuga, umurwayi ubu ari koherezwa ku bitaro bikuru by'akarere kugira ngo akorerwe irindi isuzuma no gukurikiranwa neza hagamijwe kureba ko akira neza. ni inkuru turi kubona hano kuri Face of Malawi, ikinyamakuru cyahariya mu gihugu cya Malawi, nawe ushatse wajyaho ukayibona. ahandi umugore wahamwe n'icyaha cyo kwiba indangururamajwi mu masengesho ya nijoro yakatiwe gufungwa amezi 9. umugore w'imyaka 24 witwa Diane Joseph yakatiwe igifungo cy'amezi 9 nyuma yo kwiba indangururamajwi ntoya portable speaker mu rusengero mu masengesho ya nijoro yabereye Ililongwe. murahumva kabisa, ni mu gihugu, ni mu murwa mukuru wa Malawi kabisa. uyu mugore iki cyaha cyabereye cyangwa se ibi byabereye. umuvugizi wa polisi Lingazi Sergeant Maria Kamwe polisi yari Lingazi umuvugizi wa polisi yari Lingazi Sergeant Maria Kamwenda yavuze ko urukiko rwa Lilongwe First Grade Magistrate Court ruyobowe na Magistrate Arthur Mtiramanja rwemeje icyo gihano kuwa gatanu. urukiko rwasanze icyaha cyabaye kuwa 11 Ugushyingo 2025 mu rugo rw'abantu rwari rwakiriye amasengesho. ubushinjacyaha bwerekanye ko Josephine yakoresheje akavuyo k'abasengaga batashye mu gitondo kare kugira ngo yibe ibikoresho. Josephine hamwe n'abandi bagore babiri bemerewe kuguma aho amasengesho yabereye kuko imitwe yabo yari kure. amasengesho akaba yarasojwe ahagana saa 12 z'igitondo. polisi yabwiye urukiko ko mbere Josephine yari yatanze ubusabe bwo gukoresha indangururamajwi kugira ngo acurangishe umuziki mu masengesho. nyirayo akimara kudohoka cyangwa se akimara gusinziraho gake yahise ahunga ayitwara, ariko nyuma aza gufatwa n'iperereza ryakozwe n'ishami rya CID. mu rukiko Josephine yemeye icyaha asaba kugabanyirizwa igihano, avuga ko arera umwana muto, ariko umucamanza yavuze ko igihano gikenewe kugira ngo gihagarike ibyaha byo kwiba bikunze gukorerwa mu ahantu hahuriye abantu benshi kabisa. indi nkuru tubona hano ku bitangazamakuru bitandukanye aba Face of Malawi, Zambian Observer n'izindi, nuko umugore wafatiwe mu mugambi wo kwinjiza SIM card muri gereza za Zombe Central. polisi ya Zombe yafashe umugore w'imyaka 35 washaka kwinjiza SIM card esheshatu muri Zombe Central Prison azihishe mu isafuriya yarimo ibiryo bitogosheje. uyu mugore Angela Sukari wo mu mudugudu wa Mwanafumu yafatiwe ku muryango wa gereza n'abarinzi ubwo yashyiraga ibyo kurya mu munyeshuri James Mukwacha yahamwe n'icyaha cyo kwiba, ubu ufite igifungo cy'imyaka 12 kabisa. nayo iri mu gihugu cya Malawi. uyu mudamu w'imyaka 35 y'amavuko wafunzwe kubera kwinjiza cyangwa se wafashwe yinjije izi SIM card muri gereza. nk'uko ubuyobozi bwa gereza bubivuga, Sukari yari yahishe SIM card mu byo kurya byari bitunganyije birimo amagi yatetse mu mavuta n'isosi y'inyanya. umurinzi Esther Richard wacunze umuryango wa gereza yabonye imyitwarire itemenyerewe maze abasha gutahura SIM card mu isuzuma
risanzwe. Sukari yemeye ko Mukwaca yari yamusezeranyije kumwishyurira inzu mu rwego rwo kumufasha kwinjiza ibyo bintu mu buryo butemewe. Abashinzwe umutekano banabonye telefone ngo yakoreshejwe n'abo bombi mu gutegura ubwo butekamutwe. Dosiye yatanzwe kuri polisi kandi Sukari agiye gukurikiranwa icyaha cyo kugerageza kwinjiza ibintu bitemewe muri gereza. Umupolisikazi w'umutrafiki wishwe n'impanuka y'imodoka Idowa. Umukozi ushinzwe iby'umutekano wo ku muhanda witwa Makerun Murua w'imyaka 51 y'amavuko wo mu mudugudu wa Area Traditional Authority Kiwere mu karere ka Dowa yapfuye nyuma yo guterwa n'imodoka ubwo yari ku kazi ko kuyobora imodoka mu bikorwa byo gusana umuhanda wa Lilongwe Salima mu mudugudu wa Katengeza Dowa, aho ngaho nyine birumvikana ni muri Malawi. Umuvugizi wa polisi ya Dowa ya Sub Inspector Elise Sitima yemeje ko impanuka yakorewe n'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota D3 tona ifite plaque gutyo niki yari itwawe na Titus Mdendeti. Sitima yavuze ko imodoka yavaga Lilongwe ijya Salima irimo abantu babiri imbere. Nigeze kugera ahamanuka gato mu Katengeza umushoferi ngo yabuze ububasha bwo kugenzura imodoka bitewe n'umuvuduko ukabije ahita agonga Maluwa wari ucungiye imodoka mu gice cyari kiri gusana aho imodoka zakoraga mu muhanda umwe. Yanavuze ko imodoka yahise ijya mu ruhande rutari rw'umuhanda rw'ibyondo hanyuma irahagarara. Ngayo nguko uwo mukobwa cyangwa se umupolisi yishwe na yishwe n'umugenzi cyangwa se yishwe n'imodoka yari mu muhanda. So nanga rero aya makuru twayasoreza rero bakunzi basamuka TV, naho butaha ku nkuru nk'izi zasumwe ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Gahunda ni yayindi, ni mukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibintu bijye bihora bigenda neza cyane.